Yo, Tony. Oh, je nan sa ka fet. A ou konnen poze men. A pa debi avè mba ou men. Ou konnen nou lan poze men. Mwen ta fon ti do ni an le ala men. Ok, men tabje, men tabje. Yo, tout le konnen chek ou la men. Pase. Wakon ti fon men ki fek mwen etan ba men. Ki ti fan? Man men la men ti fek zizi ya men. Ah, ti fan ba? Oui men. Ah, mas si api Jonas. Man bon kota en man jeye sa men. Ben ba able ba prese nou men. Man ba man, mwen di ba man. Man jeye sa men. Ou konnen gen man. Jonas men, kom ou biti. Meten pou mtouye pou mwen la mwen tou pa la mwen ase gen mwen paske mwen se zizi men la live man sou Jodi man ze, eske okazyon mi avel men. Sempli men. Kom bonjou men, ka fe sa men. Mwen fè ati de ti sa mwen. Bonjour, bonsoir demoiselle. Ça va problème si m'da zan mwen? Bonsoir demoiselle. Ça va problème si m'da zan mwen? Bonsoir demoiselle. Ça va zan mwen si m'da problème?